Om Swastiastu. Halo semeton, menapi gatrani mangkin. Mogi iraga sareng sami statu kena lan rahayu. Iraga saking perwakilan Wosus lan MPK Sepeda jagi ngelanturang pengelukatan dari Pura Tirta Sudamala, Banyuasri, Kabupaten Buleleng, Singaraja. Sadurung iraga ke tempat pengelukatan, mangkin iraga jagi membahas canang utawi banten, ring pasar. Mangkin iraga sampun nekat ring genah pengelukatan. Krana pemangkune durung rawuh, iraga jagi ngelaksanayang pembersihan lan ngayah ring areal jeroan Pura Tirta Sudamala. Mriki. Pura Tirta Sudamala inggih punika silih sinunggil pura saneka loktah ring Kabupaten Buleleng. Pura niki dikenal antuk pura genah pengelukatan sanetoya utawi tirta mawit saking pancoran Sudamala. Sadurung iraga melukat lan ngelaksanayang persembahyangan, paling becik iraga ngelaksanayang mabersih ring wewidangan Pura Tirta Sudamala. Sani mangkin tetujo nyani, mangda pura niki bersih lan asri. Nenten iwang usan ngelaksanayang mabersih elingang cuci tangane mangda bersih ring tuye sani membah. Sedurung melukat, iraga ngunggahang lan ngaturang banten utawi canang ring suang-suang pelinggih sani wenten ring pura punika. Banten nyane sani sampun kaunggahang ring suang-suang pelinggih dados keanteb oleh jero mangku. Sanike wau iraga kegena pengelukatan. Melukat inggih punika nyihnayang tradisi umat Hindu di Bali. Artin melukat inggih punika pembersihan jiwa saking manas saneten becik. Pelukatan punika nganggen toya sane suci. Manut pitani, wenten genah sane dados keanggen melukat inggih punika ring sungai mata air, pura, laut, lan pancoran. Gitaning toya ening sane marti air sebagai sumber kehidupan. Toya medados unteng kauripan serahina-rahina para jenana ring jagat puniki. Sane nenten presida kepala sang, nenten meguna ring angga sarira imanusa kemanten. Toya malih sangat mabuat pisan ring kahuripan sekancan sane maurip ring jagat puniki, minekadi sarwa entik-entikan lan beburonan. Sekancan sane maurip ring jagat punika gemerluang toya keanggen ngauripin raga ring soang-soang. Yening nenten wenten toya minap nenten wenten kauripan ring jagat puniki. Kauripan ring jagat puniki presida memargi mawinan wenten toya sane membah ring sekancan gumi puniki. Kawentenan toya puniki sawireh daur ulang toya sane nenten surut-surut. Umpamiang sekadi sabeh sane setata melusin gumi.
Oke, asal punika keseruan saking OSIS lan MPK skena dijang puput untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.